Volám sa Katarína Horvátová, momentálne žijeme spolu s Danielom, mojim synom najmladším, v Holíči, ale okrem neho mám ešte 2 synov z predchádzajúcich partnerstiev. My name is Daniel Horvat. I'm currently 16 years old and I'm in Holíč, in my hometown. Momentálne bývame v Veľkej Garzonke a predtým sme vlastne žili kočovným životom. Nemala som nič vlastné, ani posteľ. So we lived in the crisis shelter for around 5 years. Otec dieťaťa sa na nás doslova vykašľal, alebo neprejavil žiadny záujem, nechal nás na pospas osudu. Z počiatku sa aj staral, že už keď som čakala Daniela, tak niekde sa to zlomilo, keď som musela ležať v nemocnici. Prišla som z nemocnice, prázdny byt v podstate, prišiel majiteľ, že nie je zaplatené nájomné, strašné debky som mala. Tie debky boli natoľko také, že ja som automaticky vyplnila papier na tú adopciu anonymnú. Vďaka ľuďom, cez Boha, si môžem dieťa nechať. As a kid, it was quite difficult because most of the kids were not really friends with me. We had a lot of conflicts and I went running, crying to my room a lot of times. I was 8 years old when the distribution happened in the crisis shelter. It was a weird feeling because I had no idea why. Why was somebody who I didn't know just came out of practically nowhere. Ako som nebola vtedy ešte zamestnaná, nemal veľa darčekov. No. Tak som bola rada, že aj hygienické veci tam boli a oblečenie nejaké tam mal vtedy. Vtedy som bola veľmi vďačná za to. It was touching when I got that gift back then. My favorite thing was an airplane toy and I still have it to this day. After the shoebox, I remember we started having lessons and clubs together with other kids. I always remember they told us that Jesus was somebody who died for our sins. He loves us, and I didn't understand it at that time, but it was speaking to me. Teda a tak postupne tým detským vyjadrením som pochopila, že o čom je to. Vlastne, že Boh nás miluje. Bez toho, aký si, aká si, či si robila predtým zle, že ti odpustí za všetko, čo si spravil. Pre mňa to bol najväčší zázrak to, že Ježiš položil za nás život. A ja som pocítila cez tých bratov a sestry tú lásku Božiu. The teacher asked me, what would you give to Jesus? And I said nothing. I have nothing to give because I didn't even know what to give him. And as a child, I didn't know the answer or even why would somebody ask me that. But now it's a really deep meaning, a really deep story that I remember because it actually says a lot. You really can't give a lot to Jesus for his death on the cross. There's nothing that could pay that debt. Nakoniec som sa dostala do nášho tímu Operácia Vianočné dieťa ako a on mi to dal na srdce, že treba tým deťom pomôcť takouto formou. Najúžasnejšia cesta je cesta vlastne vedenie detí k Bohu. Nejakými lekciami prejdeme 12 ich. Formou hry sa dostaneme, kto je Ježiš a čo pre nás urobil. Ale im aj dávame rôzne rady do života. Lebo tie matky a deti vlastne vyšli z rôzneho prostredia. Či týrané, alebo nemajú kde byť. A najväčším pre nás potešením je to, že tie deti chcú ísť za nami už do cirkvi. They can recognize what's good and what's bad. And with this helping, it's probably changing a lot of children's minds as well because they can experience what I experienced back then. Chcem sa poďakovať partnerom v službe, aj všetkým, ktorí balia balíčky, aj Pánu Bohu za to, že my sme prostredníctvom balíčka mali zmenený život. Ďaká Bohu.